yen umati bajan dan binaya pucuk ladang kembang di supaya layu dan ada rumah yang masih lakutang becek melaksana dagu manti dadi kembang pintar mantik dirurunge maka jangan ngempok raris tentunya toi bunga sandal selayu-layu nemie toya nyandang tulan sauripe malaksana becek para truna-truni mandesale ngasa ase-aso menyama baraya tokukuhe rahayu kepanggih becek melaksana dagu manti dadi kembang bintang mantik dirurunge maka jangan ngempok raris keantunan toi bunga sandal selayu-layu nemie toya nyandang tulan sauripe malaksana becek para truna-truni mandesale ase-aso menyama baraya tokukuhen rahayu kepanggih toi bunga sandal selayu